Alex, Alice, it's breakfast time! What's going on? Srečno v šoli, Alex, adijo. Where did all those animals Oče. come from? Lep dan, Alex, Hvala, oče. adijo. Živijo, It prijatelj. smells so good. Hi. Look, Ti my si tako beautiful neroden. flowers. Alice, what's going on here? We decide that all the razred animals are ura gonna live with risanja. us now. Morate narisati po 5 tipkovnico v 15 I minutah. think they will like it. V redu. Oh no! Farm animals Vaš čas belong in se a začne farm, zdaj. not the house. We need to fix this right away. Imam samo Pigs eden eat vegetables and svinčnik. fruits, and grains and corn. Oh, Definitely ne. not popcorn. Fun fact, pigs don't roll in mud because they like being dirty. They do it to stay cool Alex, and keep ali mi pesky lahko bugs posodiš away. svinčnik? Let's bring you back to Ne, the farm. prosim, moj zadnji svinčnik je Alex, zlomljen. let's go find the rest of the animals. Ne, Okay, to je moj. Eva. Učitelj, potrebujem nekaj za risanje. Seveda, vzemi Alex. Hvala. I can't believe my eyes. Ne, You put to a je horse moj in a zadnji treadmill. list It's gonna papirja. break it. Alex, This mi looks boš so posodil funny. papir? Ne. Horses Oh, needs lots ne, of space to pouka je run, konec. fresh green grass to eat, and Čas je plenty of potekel. fresh air to Otroci, stay happy prinesite and mi strong. svoje delo. Bye bye, horsey. Aha, odlično delo, ale All right, buddy, let's get you back. lepo. Great, let's go find other animals. Look, a goose. To je nesprejemljivo. This goose thinks he is an office worker. Čas The real kosila. geese would rather swim in a lake, feed on a duckweed, and relax with their family. Oh, ne, moje kosilo. Thanks for your hard work. I will get you back to the farm. Ne, That's much better for you. Hello? Is anybody here? Huh? Did you hear that sound? hej, Let's take a look. Kdo je naredil ta nered? haha, to je on. Nisem There you bil are. jaz. Goats are Naslednja super ura je active logika animals. in ti They boš love to prvi jump, moraš explore, razvrstiti and run žogice around po the farm barvi v all 5 day. minutah. And apparently, they also think that Vaših vegetable 5 garden minut is a se snack začne bar. zdaj. This goat thinks she's on vacation, and she's littering. Time to bring her back to the farm. Hi, goat. Stay right there. Oh, tvoj čas je potekel, Alex. Now let's clean the trash you made. Oh, ne, Zelo slabo. Dobil si F. You're back home. Ura je končana. Se vidimo jutri. Why is everything shaking? What's going on? Zabava. Let me go check. Zabava. Lahko pridem na tvojo zabavo? Ne, nisi moj prijatelj. Oh no, my football. Alex, kaj se je zgodilo? If I don't stop him, Otroci he'll v wreck the šoli whole se house. nočejo igrati z mano. Oh, ne. In kako se obnašaš z njimi? Tako, ko. A bull is one of the strongest animals on the Prosim. farm. He helps protect the herd and usually spends time Moje with the cows kosilo. out in the pasture. Hey, my ball is broken now. Ne, Let's get you back where you belong. ne, Alex. Moraš biti bolj prijazen. hvala za to, bom We poskušal biti still have bolj to find more prijazen. animals. Dobro jutro, I think they Alex, lead to that closet. živijo. Let's check. Yeah, but it's big inside. Ne skrbi, Alex. Tukaj je tvoja knjiga, Alex. Hvala. Pozor, razred test Oh časa no, dneva. this is not a place for Alex, chickens. pridi sem. Chickens spend most Yes. of their time scratching and pecking at the Koliko je ground, ura, looking for Alex? tasty worms, 3 insects, and ure. seeds. Imaš prav. Yes. Dobro, opravljeno. Ale, koliko je There's one more ura? chicken left. Has. 10 ur. Preverimo. Let's take this axe too. Odlično opravljeno. Ale, koliko je ura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaš Wow, thank prav you, chickens. 6. Alice, let's bring the chickens to the other animals.
awesome. It's time to make a breakfast. Yeah, let's go to the kitchen. Pravilno, Alex, spet. Oh no, what a Odlično opravljeno. Did Lepo you know that opravljeno, a cow can Alex, produce dobil si 30 to 40 liters of milk a day? Hvala, On a ker si farm, she prijazen stays do mene. healthy by Ali eating bova fresh spet grass and prijatelja, hay prosim? and drinking Bova lots of prijatelja, water. lahko prideš Wow, na that's mojo so much zabavo. milk. Hvala, Cow bom really prišel. belongs to the Vedno bodi farm. prijazen. Zakaj si oče nanaša belo peno na obraz? Come and ask it, cow. Okay. Alex! Oče izgleda kot torta. Alex, what are you doing here? I'm having breakfast with a sheep. Hej, Sheep. Alex, želiš poskusiti peno? Pojdi in si jo nanesi na obraz. Oh no, the sheep can't eat the newspaper. Sheep are very important farm animals. They give us soft wool for clothes and milk that can be Alex. used to make cheese. Otroci ne smejo tega uporabljati. Tea time is Takoj over. si umij obraz, mladi mož. To je časovna kazen, mladi Don't mož. worry, we'll take you back home. Nekdo je dobil časovno kazen. Hej, Alex, You'll be vem, much da je zelo happier mikavno here. igrati se z Alex, britvico peno, we did ampak it. to je samo za All the odrasle. animals are at the farm Premočno je now, za on the otroštvo. farm where they belong to, Očetova where they feel koža je safe trda, and close to tvoja koža je nature. zelo občutljiva in nežna. Milo v peni lahko povzroči, da je tvoja koža suha, rdeča ali pa celo povzroči rdeč izpuščaj. Hey guys, stop! Oči, That's our dog oprosti, Luke. He samo lives igral here. sem se želel s peno. Oh, vem, greva. Wow. Vav, tako kul, želim poskusiti. Kaj naj izberem? Štefi, odpri hladilnik. Oh, ja. Tako mrzlo. Tako sproščujoče. Poglej vso to ličilo. Zdaj izgledam tako lepo. Štefi, kaj počneš tukaj? See? Štefi, otroci ne morejo uporabljati odraslih ličiv, takoj si to umij. Samo igrati sem se želela in želela sem izgledati lepo kot ti. Ne, ličila niso igrača. Pojdi in si takoj umij obraz. Časovna kazen zate, mlada dama. Zelo mi je žal, teta. Razumem, ampak odrasla ličila so za odrasle, ne za otroke. In veš, otroška koža je občutljiva, mehka kot majhen list. Ampak samo igrati sem se želela. V tem primeru bi morala uporabljati ličila, ki so narejena samo za otroke. Naj ti nekaj pokažem. Vse to je zame. Oh, vav, ne morem verjeti svojim očem, vse to je zame. Hvala. Všeč mi je. Vav, samo poglej očetov velik avto. Oh, pozabil sem na šampon za avto. Igrajva se zavrti volan. Doše. V redu, gospod volan. Ne dosežem, gospa. Imam idejo. Poglej, zdaj sem visok. Zdaj sem pripravljen. Doše, kaj počneš tukaj? UPS, samo igrati sem se želel, oči. Doše, ne moreš se igrati z resničnim avtom, pridi ven. Doše, odrasli avti so narejeni samo za odrasle, ne za otroke. So veliki, težki, močni in zelo nevarni za otroke. Odrasli avti niso igrače. So stroji,
Potrebujejo usposabljanje, pravila in prakso za varno vožnjo. Oprosti, oči, razumem. Samo z novim avtom se igrati sem želel. V redu, Doše, ampak si v časovni kazni. Čas je potekel, Doše. Zdaj si svobodna. V redu, oči, ampak kaj pa avto? Pridi z mano, Doše. Kako ti je všeč? Vav, hvala, oče. To je tako kul. Ni zakaj, Doše. Avti niso niti tako kul. Vav, res si želim biti močan kot oče. Pauza za vodo. Kaj počneš, Alex? Samo želel sem biti močan kot ti, oče. V redu, Alex, vendar je to oprema za odrasle in narejena za telesa odraslih, ne otrok. Samo želel sem biti močan. Vadba je dobra za otroke, vendar mora biti varna in zabavna. Gremo. Vav, oče, hvala. Obožujem to. Pojdi, Alex, pojdi. Pomagala bom teti kuhati. Doša, igrajva se, skoraj je čas za kosilo. Doše, kaj delaš tukaj? Pomagam ti kuhati kosilo, teta. Doše, otroci ne kuhajo v kuhinji. Ema, samo želela sem kuhati. Mem, v tem primeru ti bom nekaj pokazala. Pridi. Wow. Preden se igraš, želim, da se spomniš, Doše, kuhinje za odrasle so narejene za odrasle, ne otroke. Lahko so nevarne, še se učiš. Kuhinja lahko vsebuje mnogo stvari, ki te lahko poškodujejo, če si sam. V redu, razumem. Oprosti, teta. V redu je. Pridi, igrajva se. Ta igralni set je narejen za otroke. Igrati bi se morala v otroški kuhinji, kot je ta, da ostaneš varna. V redu, zdaj si moj kupec. Prosim, sedi tukaj. V redu. Kaj bi radi jedli danes? Mem, naj razmislim. Rada bi meso in zelenjavo, prosim. Rad bi hot dog, prosim. V redu, takoj bo. Prosim, počakajte nekaj minut. Vaše meso z zelenjavo. Vaš hot dog. Hvala. Biti otrok in se zabavati je nekaj posebnega. Uživajte, fantje. Otroci, ne pretvarjajte se, da ste odrasli, ker je otroštvo najlepši čas. Doše, lahko poskrbiš za Penny, prosim. Res moram iti zdaj. Seveda, Eva ne skrbi. Hvala, Daša, adijo. Zelo dobro bom poskrbela zate, Penny. Najprej te bom nahranila, počakaj trenutek in pridem. Geronimo, Mako. Kaj? Penny ni tukaj. Oh ne, Penny je pogrešana. Moram najti Penny. Preverimo njen najljubši kraj. Penny, ne. To tudi ni Penny. Potrebujem plakat za pogrešano mačko.
Gremo do vodni vrat. Oh ne, vrata so odprta, Penny. Penny, Penny. Nala te bom, Muka. Mucka, Mucka, Penny, kje si, Mucka? Tukaj ni nobene mucke. Kaj se je zgodilo, Doše? Nikjer ne najmaraka Penny, mislim, da je pogrešana. Imam idejo, kako jo najti, pojdimo, Doše. Ja, pojdimo, oka. Mačke rade praskajo, naredimo praskalnik za Penny. Ja, oka, dobra ideja. Sedaj izberimo barvo niti. Modra, rumena, rdeka, zelena. Odlična izbira, Daša. Deluje. Daša, skrijava se, da se Penny ne prestraši. Oh ne, zaspala sva. Očka, zbudi se. Oh ne, Penny ni tukaj. Ne skrbi, Doša, imam boljšo idejo, pojdimo. Poskušimo tunel za mačke. Penny bo to oboževala. In sedaj, Doše, morava se skriti. V redu. Mogoče je to Penny. Preverimo. Mislim, da je Penny nekje tukaj. Alex? Ja, to sem jaz, res mi je všeč vaš tunel. Penny ni tukaj. Ne skrbi, Doša, imam še eno idejo, pojdimo. Naredimo, mačo hajso. V redu, naredimo to. Tako lepa mačja hiša. Dačmo noter Penny giant nail job za Grace. Zdaj, Doša, skriva se, da se Penny ne prestraši. Mislim, da je to Penny. Penny, si ti. Ti si ti, Penny. Samo igrača, ne Penny. Ali esaj tu slice? Penny, tako si poredna, končno smo te našli. Živjo, kako gre? Pri nas je vse v redu. Bodi odgovoren za svoje živali.
Shark vlada. Ekipa Dino vlada. Ekipa Shark je boljša. Ne, ekipa Dino je boljša. Ekipa Shark vlada. Tiger Shark, a Gangster, a Great Bite. 5 alarm. Ekipa Dino vlada. Mega Rex, Rage Scour, a Bone Shaker, a Bigfoot. Igrajmo se izziv s kartonskim labirintom in poglejmo, kdo je močnejši, ekipa Sharks ali ekipa Dinos. Ja, izberimo vodjo. Mega Rex. Tiger Shark. Wow! V redu. Hiter ogled kartonskega labirinta. Poglejmo, kdo zmaga, ekipa Sharks ali ekipa Dinos. Alex, pazi pajke. V redu. Ale poglej to. Tiger Shark. Mega Rex. Poglejmo, kdo je hitrejši Liam. V redu. Tiger Shark proti Mega Rex. Gremo na veliko, gremo Hot Wheels. Great Bite proti Rage Scour. Ne, zgrešil sem. V redu, Gangster, poglejmo, kaj imaš. Razbijimo vse, Bone Shaker. Gangster proti Bone Shaker. Pet, alarm proti Bigfoot. Dober strel. Da, hvala. Na vrsti sem. Ekipa Sharks. Ekipa Dinos. Gremo. Dobro opravljeno, ampak čas je za nekaj vročega. Zdaj se zdi nekoliko topleje. Povej mi o tem. Ne, tla so vroča lava. Da, ampak nič ne more ustaviti ekipe Sharks. To je duh. Ja, zmagal sem. Daj naj no, Alex. Čas za zabavo. UPS. Ne, kaj naj zdaj storim? Ne vem, Alex. Mislim, da imam idejo. Ekipa Dinos. Ja, uspelo mi je. Tako sem ponosen nate, ampak vseeno sem zmagal. V redu, gremo. Skoraj tam Liam in Alex sta tako blizu zmaju. Vav, ne morem verjeti, da je vse narejeno iz kartona. Vav, bodi previden. Si pripravljen na nov izziv? Gremo na veliko, gremo Hot Wheels. Ekipa Sharks. Ekipa Dinos. Potapljam se. Potrebujem odmor. Skoraj tam. Ja, bil sem prvi. Alex, pomagaj mi, prosim. First place, here I come. What in the wheel? I'm a rock climbing rock star. Čas je, da napredujemo. Vzemi to. Alex, poglej, kaj sem našel. Daj no,
Liam, zmoreš. Hvala. Ekipa Dinos pravi, da ni zakaj. Wow! Spider način, aktiviraj. Gremo. Ja! Wow, samo poglej to. Preklopimo na plezalni način. Cool, kaj naj storimo naslednje? Aktivirajmo način norosti. To je bilo tako zabavno. Ampak počakaj, kdo je danes zmagal? Ne morem verjeti, da sem zmagal. Čestitnič. V redu, gremo. Si pripravljen? Prihaja zabava. Liam, združiva moči, da premagava zmaja. V redu. Liam, pohiti, pojdi noter. Liam, si v redu? Oh, imam idejo. Žgečkanje, žgečkanje, žgečkanje. Skupinsko delo. Zdaj so pripravljeni na Dragon Demolition Showdown. Razdelimo vseh 8 likov v 2 ekipi. Tiger Shark. Great Bites. Gongster. 5A Alarm. Mega Rex. Rage Soa. Bone Shaker. Bigfoot. Wow! Čestitke, fantje, tu prihaja glavni dogodek. Ekipa Sharks. Ekipa Dinos. Mega Rex, Rex. Tiger Shark. Naredimo to. Juhu, zmagal sem. Great Bite. Ragesaur. Demolition. Gongster. Bone Shaker. V redu, gremo. Pet Alarm. Bigfoot. Juhu, še enkrat. Pridobi ta pokal. Čas je, da se združimo in premagamo zmaja. Ja, zmaga. Oh, zmaj je porušen.